Salam mebatah ganup. Cek. Sapa nami, orang tua nami, jimat nami na rumah markibaktian, sunai homa, hasuman nami, na bagas perawatan na rumah sakit. Selamat tahun baru ma, ya tahun nami perlubi. Temata bani tahun 2020 sadaon, aima hasadaon pakon pangidangion nomor buah. Subtema mengarahkan kuria marsi tukolan pakon marsi patoguhan apa marsi pardiatean mendopakon parutoloni goluh. Senari berenai penorang saat teduh. Riap mahita jongjong. Manduding mahita haleluya nomor 303 bait sada pakon bait 2. Ibagas gorani na bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton di napasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Ahudo Alpha pakon Omega, bonani pakon ujung ni nini Tuhan ta, nadong sonari, narupdong hinan, pakon nalahoroh, pargogo nasutarimbang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih mabamu halani iramoti ham doha nami, marhite idop ni uhurmu. Mambain boy hanami mandipar hutahun na baruon, maidop mauhurmu ben nami. Parayak ham mahanami na martupuon,
Asibayu uhur nami marhite ton dinapasing in, janah gabe margogo hanami mamuji pakon pasangap kon ham. Marhite hon ni in, gabe boy hor jaun hanami harosu ni hurmu, rosi ujung ni goluh nami. Amin. Satahun usai masurut ni. Haleluya. Nomor 46 bait sada pakon bait napopatkon. Hubani Tuhan nai bata, ham Tuhan nai bata parholong ate hubani haganup jolma, isuruh ham dohanami manaksihon holong, hasitongan apa habitoranmu bani goluh nami i duniaon. Tapi gati dohanami lang manjalo hasoman nami jolma, songon panjalomu huban nami. Masa do itongah-tongah nami sikap napa idah-idah bohi apa si tonggor jumbak. Agi i negara nami pe, idopok hanami do pamolahan-molahan halani agama, suku aparas. Ham Tuhan maidok mauhurmu mangidah hauhuron pakon pangabak nami dopak hasoman nami jolma. Parbegogoi ham mahanami, asesi sada uhur laho pataridah kon holong pakon pajongjong kon hasitongan apa habitoranmu. Patalar hama kuasani holongmu huban nami, pakon hubani hasuman nami nalape manandaham. Asilambin itanda jana yahap kon hanami holongmu, nalang paidah-idah ICP ilobemu. Sorap kon hama tondui napasing benami, ase bagas putih ni uhur, bersih ni pikiran hanami marparsauran pakon haganup jolma. Ibagas Kristus Yesus Tuhan anjaha sipalu hanami, jalo hama hanami, anjaha sasap hama dosa nami in. Amin.
Tangar anjaha porsaya hitama hatan ini bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ay sing ratuhanin mangambukon halak rosi sadokah ni dokahni. Ay agiepe do mamarhoru ibahen. Holong do use uhurni romban hubani buwe ni idop ni uhurni. Ibagas holong ni nebata do maisasap haganuk dosata. Halani ay pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani na bata ibabaw. Amen. Jesus hamdo say tongtong bahen hatundalan nami manduding mahita haleluya nomor 51 bait sada pakon bait opat bani bait papat kon triap hita jongjong. Saksiyon hitama hapor saya untain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanoon. Au porsaya bani nebata bapa. Pargogo na sotarimbang na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus. Anak ni nebata na sasadain. Indo tuhata. Nanitubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan. Marhiteton di napasing, namanaron na paranit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mate yan jaha itanom, turun hunagori toru, ulak manggolu humbani na mate, bani ari patoluhon. Naik ku surga, anjah gundul isya menine bata bapa, pargogo na sotarimbang in, unjay ma iya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon nadop mati. Au porsaya bani tondoi na pasing, bani kuria parsada na pasing in, parsauran ni segala nama pasing in, bani hasapan ni dosa, bani parpuhonnya kula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Dop salpu tahun na burukin, ham hupuji Tuhan kin, manduding hita haleluya. Nomor 200 ya, bait sada, pakon bait na paduahon. Sabutan na buruki, ama hupuji Tuhan ki, ay maro.
sunari masuk mita hubani acara khusus na parlobi maai ambasa tonah pimpinan sinode GKPS pematang siantar 1 Januari 2021 nomor 612 garis miring 3 garis datar PP garis miring 2020 hal tonah pimpinan sinode GKPS bani tahun baru sada Januari 2020 sada. Nahi naholongan haganu kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani ianan dibei. Selamat tahun baru 2020 sada ma bani nasyam ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Andohar ma pangarapan damai holong apa malas nyuhur na humbani Tuhanta tetap marianan ibagas hauhuron nasyam bani na ipukah kita pernata bani tahun 2020 sadaon maronjolan hubani hapor sayaon nasunin ma hanami padaskon tonah parmahanion hubani nasyam bani tahun apa ari nabaruon na parlobe bani naman di parhita hubani tahun na baruon gabisada panorang natopat doon bata laho patomuhon sura-surata hubani parhara na baru selaku kuria ni Tuhan. Bedo parhara na baru bani kuriata GKPS pasca sidang sinode bolon na pa 44 kon bulan November na salpu. Terlebih marhite nadop iberlakuhon tata gereja na baru atau tata dasar pakon tata laksana GKPS. Haganupan perubahan ini tentu martujuan do laho padoraskon pandala konota bani horja pandilonit Tuhanta hubata. Itongah-tongah ni perubahan na jupah bata tong-tong mahita porsaya janah marondos hubani Yesus Kristus na tetap sonai natuari, sonai do sadarion, lanjar sonai do rosi sadokahni dokahni. Napa duahon? Do mahomai masuk hita, renstra tahap ke-3 tahun 2020-2025 bani visi pakon misi GKPS menuju tahun 2030. Na berfokus bani hasadaon pakon pangidangion namar buah atau persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Nah sekaligus homa gabe tema ni kegetata sadokah periodion. Bani tahapon lang be iben hita goron ni setiap tahun secara khusus song nadopin. Tapi fokus ni tahap ketiga in mana terus gabe onjolan bagal bata tahun hutahun sadokah periode na baruon. Jana untuk subtema itu tapkon hita romban hubani pelaksanaan nis sidang sinode bolon maronjolan hubani ahana masa na idopakon hita. Dumuhujin nagabe subtema kegiatan tahun 2020 sada 2022 aima. Mangarahkon kuria marsitukolan pakon marsi patuguhan apa marsi pardiatean mandopakon parutolon ni guluh. Bani Bahasa Indonesia menggerakkan warga jemaat untuk saling menopang dan menguatkan serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup. Napa tuluhon? Posdo hurnami bani hasisiron ta riap laho pasaut kon hagenup horjana madear marhasoman hidup niuhur ni Tuhanta. Songon sonaha pos niuhurta riap homa bani nam maranggihon perdalanan ni kuriata GKPS huluwenon. Saya Tuhan matong-tong gawe hapurusan bata mandalani tahun 2020 sadaon. Ia do batu gingging perlingotan apa hagogohon bata. Salam pakon tonggo pimpinan sinode GKPS, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Evorus, Pendeta Dr. Val Urik Munte, Sekretaris Jenderal. Sunaima tonah pimpinan sinode, ubata
bani tanggal 1 Januari on. Senari masuk mahita hubani tugah-tugah atau penegasan warta. Nasongon tugah-tugah hubata majelis pakon ketua-ketua seksi merapot do hita patar melalui Zoom bani jam 10 siawib. Jadi hubata haganu majelis aseriap mahita mandihuti rapat ai janah sebagai materi ini rapata aima masahapkon sonaha perdalani kebaktianta bani tahun 2001 terlebih bani bulan Januari. Jadi mengurnami hubata hagenup asiriap hita mandihuti rapat ai. Janah untuk jimat nami. Untuk tanggal tolu kebaktian tanggal tolu on mengidah hasil rapat ni majelis. Jadi holi dap kosi rapat majelis langsung maim hukanami hubat tahagenup jemaat melalui grup sektor mengenai kebaktiata bani tanggal 3 Januari. Jadi aima tugah-tugah hubat tahagenup andohar mardalan tersah genup rapatai janah sehat-sehat kita ibani tahun 2021. Sunai ma penegasan wartai bata. Terima kasih mak martong komeda. Tuhan bata Bapa nami, terima kasih sembah nami hubamu Tuhan. Alani palopas kam do piha nami, boy mandi par Tuhan hubani tahun nabaruon tahun 2021. Tuhan bata Bapa nami bagi do ijalohan nami pasu-pasumu Tuhan hubani tahun 2020. Terima kasih desah atau nami hubamu Tuhan, hubani pakasumanimu, hubani haganu kegiatan nami, sunai homa hubani kesehatan nami, tong do iramotiham hanami Tuhan, itugu ham do hanami Tuhan, boy hanami madipar hubani tahun nabaruon, aima tahun 2021. Tuhan nebatawa panami bani sogoton pe Tuhan, mangindo hanami hubamu Tuhan bani tahun 2001 kolong mahurmu Tuhan hubamu do hanami marondos Tuhan tong mahasomaniham hanami Tuhan bani haganup kegiatan nami Tuhan ibani tahun on hubamu do hanami marondos sunai hubani kesehatan nami Tuhan hubamu do hanami marondos seng mabiar hanami Tuhan anggoriap hanami pakon ham Tuhan nebatawa panami bani tahunon homa Tuhan 2001 adong do piga-piga Tuhan orang tua nami jimat nami ibagas na parnaburitan boy sedia mandi parhubani tahun na baruon Tuhan ibagas kondisi kurang sehat Tuhan mangelek manami hubamu Tuhan kolong hurmu Tuhan campur tangan maham Tuhan hubani haganu proses pengobatan harap ni hurnami Tuhan haperseon nami malum masih dia ibani tahun 2021. Sunai huma Tuhan martonggo hanami hubani orang tua nami na lansia. Tuhan bereham tong hubani sidia malas niuhur Tuhan. Ageni bani tahun 2020 sidia seng beriap hanami gereja merkebaktian Tuhan halani kondisi COVID-19. Tapi mangelek manahi hubamu Tuhan berham tang hubani sidia malas niuhur Tuhan asiboto sidia koma Tuhan tong do ham makasumani haganup langkah kegiatan ni sidia si ganupari sunai homa Tuhan martonggo hanami hubani Tuhan ang jimat nami natading metek Tuhan roh maham Tuhan hubani keluarga, hubani si dia Tuhan. Ase nang lungunan si dia Tuhan, ase persaya si dia. Hamdo tongon Bapa Tuhan, nabu memimbing si dia. Sunai huma hanami haganup. Sunai huma Tuhan martonggo hanami Tuhan ibani awal tahunon. Bue Tuhan pemuda nami. Nasihol mencari jodoh Tuhan. Tuhan mangelek menami hubamu. Patuduham Tuhan jodoh. Na sepadan na cocok na sesuai hubani harosuh ni hurmu Tuhan.
Porsai doha nami Tuhan, ikabilon kamdo doa nami tonggo nami bagas taunon hubani haganu pemuda nami na lagi mencari jodoh. Sunai huma pemuda nami na mencari horja Tuhan. Mangele kanai hubamu Tuhan. Hubamu dosa nai marondos Tuhan patuduh kam. Hubani sidea horja na patut Tuhan. Memang sulit Tuhan masa pandemion manori horja. Tapi porsai doha nami Tuhan selaku hanai porsai hubamu. Ipatuduh kamdo na terbaik hubani pemuda nami na sedang mencari horja. Tuhan na ibatawa pa nami martonggo humahan nami Tuhan hubani nyumbah nami na sedang belajar. Hubani ay TK, SD, SMP, SMA, sunai huma perguruan tinggi. Tuhan kerinduan ni si dia Tuhan. Asiboy si dia belajar, iparsikolahan, ketemu sama guru, ketemu sama hasoman Tuhan. Tapi halani kondisi pandemi on Tuhan. Boy terganggu si dia Tuhan. Seng boy riap si dia pakon hasoman ni, seng boy riap ia pakon guru ni. Mangelek manai bamu Tuhan, botoh doham Tuhan kondisi ni si dia ibagas kejenuhan menghadapi on haganop. Tapi porsai doha nami Tuhan selaku orang tua Tuhan. Hasomani hamdo si dia bani haganop pelajaran si dia. Bereham sukacita, bereham komahu bani si dia. Uhur untuk tetap belajar AGPI dalam kondisi belajar jarak jauh. Tuhan naibatawa pa nami martonggo do humahan nami Tuhan hubani haganub jemaat nami na sedang ipardalanan nuan Tuhan atap mulak ku Sumatera. Tuhan naibatawa pa nami bani rencana ni si dia lau balik ku Jakartaon. Holong mahormu Tuhan ramutiham si dia. Aseboy si dia sehat-sehat das ku Jakartaon Tuhan. AGP buwe Tuhan. Nah harus dilakukan si dia rapid test dan segala macam Tuhan. Kolong mahormu Tuhan. Hubamu marondos. Ajariham si dia rubiham nasida Tuhan. Aseboy si dia mulak ku rumah ku Jakartaon ibagas nasehat ibagas malas nyuhur. Jana orang tua na itadikon pe Sumatera ibagas nasehat dan ibagas malas nyuhur koma. Tuhan na ibatawa pa nami sonai homa Tuhan hubani program nami Tuhan ijemaat on. Tuhan bani tahun 2020 buedo program nami nalang boy horjauh nami Tuhan. Minta maaf nami Tuhan hubamu Tuhan. Alani kondisi kopiton Tuhan. Adong rasa gobir ibin nami Tuhan. Tapi ibani tahun 2021 daun. Kolong hurmu Tuhan patuguh kam haganup haporsan nami jemaat GKPS khusus ni cilitanon Tuhan. Ase tetap hanami makorjahon program-program nami ibagas malas nyuhur. Ibagas tidak ketakutan Tuhan. Ase buah nami riap Tuhan melayani jemaat Tuhan makorjahon horja nadopi program ho kanami bani tahunon. Tuhan nebatawa pa nami buai Tuhan pangidon nami hubamu Tuhan. Mangelek kumahan nami Tuhan hubani majelis haganup Tuhan. Na adong ikuriaon holong hurmu Tuhan. Pasu-pasuham huma majelis bereham uhur Tuhan huben nami asa kisah kanai makorjaon horja nami ibani tahun 2021 daun. Ase boy Tuhan jemaat nami boy merasahon Tuhan layanan nami majelis. Tuhan nebatawa pa nami hubamu dasana mangelek Tuhan. Holong mahurmu Tuhan. Urupiham hanami pelayan-pelayan di gerejaon Tuhan. Aseboy mardalan tursaha ganup pelayanan nami dan jemaat nami Tuhan boy merasakan Tuhan pelayanan-pelayanan nami Tuhan. Tuhan nebatawa pa nami gue dewe pangidon nami Tuhan hubamu khusus ni bani tahun 2000 daun. Tapi porsai doha nami Tuhan butuh doham. Mana paling perlu ben nami Tuhan ibani guluh nami si ganup ari. On mapangindon nami hubamu Tuhan. Tuhan nebatawa pa nami perlu widuha nami Tuhan mangindo tolong hubamu Tuhan asa sasap kama dosa nami na bagalin Tuhan. Asa ina ulang ina gabi pangambat pasu-pasu na lao berion muhubin nami marsada-sada. Holong mahormu Tuhan jalo hamha nami ibas gore na mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ya pima tangar hita hatane batane pedaskon ni perhangerta manduding mahita haleluya nomor 25 bait sada 2 pakon tolu. Martonggo maita. Terima kasih ma sombah nami hubamu ham Tuhan ne bata bapa nami. Bani tahun baruon bapa sada Januari 2020 sada. Nama ondos kanami irumahmu nama pasingon lahu beribadah memuji pakon pansangap konham. Tuhan ne mata bapa nami jemaatmu nai rumah age nai pardalanan nai huta ondos matongtong kubamu hanami haganupan ipadi parham hanami bani tahun na baruon tahun 2020 sada. Sihol matangaron nami hatamu nama pasing bapa, bukai ham uhur pikiran nami, asiarusihan nami hatamuin, gabi bohal ban nami manipat bani taunon. Jalo hamahan nami rappa kontonggo nami, ipadaskan nami hubamu, marhitei-hitei anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas mabata Bapa Inang agenay rumah pakon nay garejaon sadarion hari Jumat sada Januari 2020 sada ambilan batta bani bonan itaunon ay mahumbani opat Musa bin Duonom ayat 22 das kubani 27. Nini sonon ijay. Pasu-pasu hamalimon. Dop ay nini Jehovah mahubani si Musa.
hatahon ma hubani siaron pakon anak niai, sonon ma pamasu-masuon nima bani halak Israel, hatahon hanima ma bani Sidea. Say ipasu-pasu anjaha iramot kon Jahoba maham. Isondang kon Jahoba ma bohini hubamu, anjaha maidop ma uhurni mangidah kam. Hidopak kon Jahoba ma bohini hubamu, anjaha ibiri ma damai bamu. Sonai ma ape honon ni Sidea goranku, bani halak Israel, anjaha pasu-pasuon kuma Sidea. Aima dasni. Bapa inang hitahaganupan, bani tahun baruon. Topik ta, Tuhan bona ni sagala pasu-pasu. Topik sada Januari 2020 sada aima Tuhan bonani sagala pasu-pasu. Ita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Sadarion tanggal sada Januari hita hanami pengurus harian Majelis Jemaat Namar Tugas. Nah berarti duai tugas-tugas urusan rumah ibadah horja ikuriaon ipukah marhitihon ni pimpinan namar horja bani panorangon. Halanya ita haganupan songon na ibotoh kita bahasa bonan ni tahun na marugas somal duai ibere hubani pimpinan majelis. Halanya ita haganupan bani ambilanta sadarion perikop onjolan ni Tuhan bona ni sagala pasu-pasu. Ucapan berkat yang disampaikan oleh imam. Botoh kita ucapan-ucapan berkat na ipadas ni imam. Bani perjanjian lama, tugas imam adong tolu parhara. Na perlobi maay memasuki tempat kudus serta mendoakan orang banyak. Na baduahon mempersembahkan korban karena dosa di hadapan orang banyak. Nah betuluhun memberkati orang banyak dimanapun berada, atap maai di luar tempat-tempat kudus. Halanya kita haganupan imam di dalam perjanjian lama perlu bidus dia masuk ke tempat yang kudus, kemah. Pada kemah, imam besar boleh masuk ke dalam maha kudus. Ijaima sidia padaskon hata pasu-pasu hubani haganuk halak na persaya. Ita haganupan na nihargani Tuhan ta Yesus Kristus. Allah
menghendaki, Allah berkehendak memberkati umatnya melalui perantaraan imam. Bodoh tidak kita izon bahwa berkat mengalir dari kasih karunia-Nya karena keinginan hati Tuhan. Pasu-pasu ai mengalir ubatta halani hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan naibata tong-tong do patalarhon. Tuhan naibata ipatalar do dirini. Laho masarihon pakon manramuti bangsa niai. Nah berarti duai isarihon Tuhan nai batado bangsani. Isarihon Tuhan nai batado haganup hita. Bani pargoluhonta siganupari. Iberido kebutuhan keperluan pardagingonta rossi partonduyonta. Halanya hita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Iramoti Tuhan naibatado hita memasuki awal tahun baru 2021. Iramoti mandipar hita bani tahun 2021 sedo halani gogo atap harene kepintaranta boy hita mandipar bani tahun 2021 tetapi halani holong hidup ni uhur ni Tuhan nai bata boy hita mandipar bani tahun 2021. Ketika kita melihat ke belakang, ketika kita mengidah na masa bani tahun 2020 ondi bat do hita na gobir menghadapi situasi dan kondisi ai. Batu gobir, for saya doa nami. Ketika kita mendengar berita-berita izin ma tambah gobir mendupakun goluhon. Tapi Bapak Inang kita haganupan onjolan panutap batas sadarion ia tahun Tuhan Yesus Kristus. Ia tahun Tuhan ta Yesus Kristus. Langa dong be keraguan. Langa dong be kesangsian. Anggo doma dong panotap bata. Isema panotap ai ma Tuhan nai bata bapata nai sorga. Bangsa Israel na izia pai mamasuk si dia hutano baga-baga laho luar kumasir. Jaminan itu Tuhan berikan kepada mereka. Suang sonaldo hita bani panorangun. Jemaat GKPS Cililitan laho memasuki tahun na baru tahun 2021 langadung hagobirun anggo naibata hasomanta isema imbangta langadung ita hagunupan nenergani Tuhan ta Yesus Kristus. Kesetiaan ni Tuhan ta Yesus Kristus hubani umat pilihannya tidak pernah kendor. Langong gamoru holong ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dopak hita siminikni bani parguluhonta. Pasu-pasu berkat dari Tuhan hubata
Pasu-pasu ni Tuhan na ibata na iberi hubata boy ikelompok kon hanami ay 3 bahagian besar na perlu bimaay. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Say ipasu-pasu anjaha iramuti Jehovah maam. Ay mapanutap na perlubi. Pasu-pasu na iberi ni Tuhan na ibatahu bata. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jangan takut. Berkat ijon tergambar bagaimana Allah memelihara umatnya secara penuh. Tuhan naibata memelihara hita, memperdiati hita bani golutaon sehingga tidak ada ketakutan. Ido pakon, i pasu-pasu, iramoti Jahobado hita. Mara bahaya, tantangan, hambatan, rintangan. Doma ibere Tuhan na bata panotap. Tercurah dalam tindakan menyatakan kebaikan Tuhan hubata haganupan. Tuhan na bata memberi berkat na perlobe no kunay ipasu-pasu anjaha iramoti dohita. Napaduahon kita ganupan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isondangkon Jehovah ma bohini hubamu zanah maidop ma uhurni mangidah kam. Artinya ini merupakan tanda Allah berkenan atas diri manusia. Allah berkenan hubatta haganup siminikni. Dengan adanya berkenan Allah kepada kita, maka Allah memberikan karunia hubatta napur saya hubani. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyeberangkan kita bani tahun 2020 sadaon. Tuhan memberi kesehatan bata bani tahun 2020 sadaon. Tuhan menjauhkan segala penyakit. Aima panotap, aima berkat na iberi ni Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isondangkon Jehovah ma bohini hubata, zanah maidop ma uhurni mangidah kita. Halani idop ni urni Tuhan na ibatado ita, boy menyeberang das kubani tahun 2020 sadaon. Bapak inang hita ganuban, nokkan jam 5 pagi. Adong tupuan nami marujung guluh i Medan. Ada tumpuan anak rantau na ukutan nami marujung guluh. Pas do mamandipar tahun 2020 sada. Das dia memang tahun 2020 sada. Tapi langopi idalani tahunon. Kita gunupan na niargani Tuhan ta Yesus Kristus. Isondangkon Jehovah mabohini hubamu. Zanah mahidop mahurni mangidah kam. Tanda Allah berkenan atas diri umatnya. Aima keberadaan ta. Izaima haana konta ilubi-lubi ni nebata. Tidak ada keraguan.
langadong habiar mandalani tahun 2020 sadawan. Napa tuluhon kita haganupan? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Idopakon Jehovah mabohini hubamu, anjaha ibiri ma damai hubamu. Panutap patuluhun. Jangan takut. Walaupun vaksin sudah tiba di Indonesia, ai salah sada carani Tuhan lahu memberi panotap kubani halak napor saya. Panotap doai Bapak Inang. Kita ini Tuhan dipakai alat-alat Tuhan. Dipakai orang-orang Tuhan lahu menyediakan anti ni virus na adong inegarat tahun. Por ini pe isiapkon ulang kumahita anggar-anggar tetap patuh kepada protokol kesehatan. Panotap dotong ay. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melindungi engkau, memberi engkau damai sejahtera. Berkat on menyatakan manifestasi perwujudan atau bentuk sesuatu yang tidak kelihatan, ada kuasa yang memelihara kita. Perwujudan. Berkat ini menyatakan manifestasi kuasa Ninai Bata dalam bentuk memberikan jaminan nalang ididah kita tapi boy irasahon hita bani parguluhonta. Boy irasahon hita bani parguluhonta bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Lang ongga itundalhon Tuhan nai batahita. Tapi idop pakon dotong kita lahu memberi panotap ulang gobir. Jangan takut. Tuhan memberikan damai, salom. Tuhan memberikan damai sejahtera. Damai yang diberikan Tuhan tidak serupa dengan pemberi di dunia on. Kata kunci itu. Damai yang diberikan Tuhan, salom yang diberikan Tuhan kepada umatnya tidak sama dengan pemberian dunia ini. Nah, saya ulang kita gap bani namasa i dunia on. Tetapi carilah salom yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Onma Bapak Inang panotap. Jadi langa dong be alasan tamabiar hita mandopakon arina lorohon. 364 hari lagi kita berjalan di jalur tahun 2020 sadaun. Kita tidak tahu tantangan apa yang terjadi di bagas 10 tahun. Tapi por saya mahita. Anggo nai batado hasomanta. Damai sejahtera. Salom. Yang dari Tuhanlah yang kita miliki bani guluhon. Onma panotap hubat tahaganupan bani ibadahta sada Januari 2020 sada. Jangan ragu, jangan takut. Tuhan doma memberi pasu-pasu hubata. Tuhan masarion hita.
Tuhan manramoti hita, Tuhan mamasu-masu hita, baik pasu-pasu pardangingon sonai age partonduyon langadong nahurang be anggo domma naibata hasomanta. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih hubamu ham Tuhan naibata Bapa nami. Doma ondos hanami bani tahun na baru on tahun 2020 sada. Ramot kon ham goluh nami manipat bani tahun on. Tambah kon ham pasu-pasumu huben nami. Salpuhon ham dosa nami bani tahun na lewat in. Maidop mauhurmu Tuhan. Jalo hamma tonggo pakon elek-elek namion. Naipadaskan nami hubamu marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni naibata, nagabi onjolan bata lahu manggalang, ay manatar surat bani Pesalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal ni uhur bani naibata, anja galarima bagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sonari ondos kon hita ma galanganta. Riap ma hita jongjong, martonggo ma hita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop niuhur, haruhan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamu, halani humbamudo ijaluhan nami pasu-pasu nagokandear pakon na laingan. Bani panurang on isombah kon hanami do hubamu, nagabe galangan nami, diri nami pakon humbani hinadongan nami, nadop iberemuin. Pasu-pasu hamma galangan nasinumbah kon nami on, gabe galangan nama pasing, namambayan harajonmu, lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami, marhitay tunduymu, ase lambin iida, iboto, jana ihamalas kon uhur nami, bueni silayak-layak muin. Nadop ijaluhan nami, pakon nasihol, bironmu
ope huben nami. Ajari hamma hanami, lahu mangunduskon galangan nami, na patut galang konon nami hubamu. Zalu hamma, galangan pakon tonggo elek-elek namion, ibagat Yesus Kristus Tuhan nami. Bamu sa dokah ni awon o Yesus Tuhan ki. Ham Tuhan na ibata, parholongate na tarsulur. Puji-pujian apa terima kasih ma isombakon hanami hubamu. Halanipita idop ni uhur mudo mambayan boy hanami, mandipar hubani tahun na baru on. Pabayu hamma hadirion nami, mandalani tahun baru, nadup ilayak kon hamben nami. Bayan hamma tahun on, gabe tahun paridopan ni uhuran, pakon tahun hamubahon ni uhur ben nami. Lang ibotoh kanami, aha nasihol masa bani tahun na baru on. Tapi tengerdo uhur nami, bani pakkasomanion mu ben nami, bani namandalani tahun na baru on. Totap maham rap pakon hanami, mangguluh barang mati pehanami, idop ma uhurmu ben nami, balusi hamma hanami, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ham Bapa nami na marianan inagori atas, say nabapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni uhurmu inagori tongaon, songon na inaguri atas. Berehama ben nami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dusa nami. Songon panasap nami. Bani dusa ni hasoman na mardusa dupak kanami. Ulang hanami buway ham huparlajuan. Palua hamma hanami humbani pangago. Laho manasyam jana sonondo hatani Jehovah sebaut dalan kon ma uhum nasitong patuduh kon ma dear layak apa hidup uhurni bani ganup hasoman jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibata ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata ma ita. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubata, janah maidop mauhurni mangidah kita.
Idopakon Tuhan na ibatama bohini ubata. Zanah ipasorap ma damini bani tondoy tabi. Amen. 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 Oras mabataganok, selamat tahun baru. Terima kasih mau bataganupan, Bapak Inang, di rumah namin nama poso di rumah sekolah minggu, Rosihita Haganupan, atau kita di tempat ta, di rumah, gerejaon, salam selamat tahun baru, tulu hali huatas, baru tulu hali huma, horas, atau kita riak maika jongjo. Sada dua tolu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Horas. Tuhan memberkati. Jadi sebenarnya marsalaman dohita tapi kondision terpaksa masuk nomor salam.